Doğrusu tekşehir atat. Boz emesmi dep, boz emesmi dep şimdi tekşehir etken oluyor. Qarаңыздар, azı baygeden surayız. Boz mu je kısır mı dep. Qay soda olup atat? Қолдан тартып қояды. Qay soda olup atat? Qanchaga? Aytib qo'yingizlar bir. Sadece 70 bin. Qancha? Yok. Toshdan aytqılar. Көрермандар. 118'e берем. 118'ge berem. Alarman qancha berip atat? Videosu var. 110? Oldu, rahmat. 4 ay boz 110 berip atatdır. 18'de üstü var az. 10 litre süt berет eкен. Tişi baskan. Tiş baskan. Ha, Tura. Ha, Turasını aytып atır. 110 berip atır. Soda. Bereketi. Ушул жердeki. Sen kança? İlgeri ушундай ортого түшкөн далдалчылар болот эле. Туугандар кимде билсе жазып кетиңиздер. Ошолорду издеп, уялып бериңиз деп. Ортого түшүп, анан өзүнүн долясында калчу. Азыр эми андай заман жок. Өзүң аласың калаганды. Жакшы. 280ге сатылыптыр. Кошпой койду дейт. Мына. Боз бекен? Боз, жакшы. Мына врач дагы турат. Кол салат. Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу мал чарба көрөрмандары, каналыбыздын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн 15 август 2026 жыл биз Чүй облусу Сокулук мал базары. Саган уйларды тартып көрсөтүп берели. Видеого лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Бизди 45% катталбай көрөт экен, туугандар. 55% катталып көрөт экен. Же болбосо тескерисинен 55% катталбай көрөт, 45% катталып көрөт. Мен кече көрүп калдым өзүмдүн немемен. Баардыгыңыздарга Алла разы болсун. Тең экенбиз, тең. Ошондуктан катталып көрсөңүздөр, биз киргизип аткан видеолорду биринчилерден көрөсүздөр. Мына ушул жерде көлө байкемдер отурат, бирок уйларды бияка байлап койгон. Мында чекеден көрсөтүп, сурап бере берейин. Эгерде сиздерге жаккан болсо, могу уйлар, телефон номерлерин калтырабыз. Ассаламу алейкум. Кандай? Кайсы уй сиздики? Ушу музоосу менен келишкен музоосу экен, эркек Мына эркек музоо. Аркаларынан караңыздар, мына энендиктерин көрүңүздөр. Бул канчанчы музоосу байке, айтыңчы? Экинчи. Жаш экен да уй, Жаш экен, мына экинчи музоосу дейт. Канча литр сүт берет байке? Саап көрөлексиз, Мына алып тур байкем, ачыгын айтып атат. Баасы канча сатабыз? 300 миңге сурап атат, 300 миң сом, Бир эле башпы ушунда? Дагы сүйлөшүү жолу бар экен, мына. Үрттөрүн көрүңүздөр, соскаларын караңыздар. Жоош теппейт дейт. Телефонду калтырып коюңуз. 0772 43 17 85. Уй дагы чоң экен. Келишкен уй мына. Мына эркек музоону бериптир. Караңыздар, туугандар. Аркы уйларды да көрсөтөбүз. Макул, рахмат. Могу уйлар кимдики болду экен? Уйлар кимдики экен? Билбейсиздер, Азыр өтөм байке. Кай жерде? Барам. Жүрүңүз, кана. Мына байкем уюн көрсөтүп кой дейт, көрсөтүп коелу. Мынаки, андан кийин ушул байкемдики экен. Биринчи туутпу? Биринчи туут музоосу ургачыбы? Эркек музоосу менен канча сурап атасыз? 150 деп атам. 150? Канча литр сүт берет? 6-7 литр сүт берет. Биринчи туут 150 миң сом. Очмо. Но. Бул 115 миң дейт. Канчанчы? Биринчи туут экен бул дагы. Телефон калтырасызбы? Айтыңыз. Кайсыны? 3 туут 13,5 литр sütü менен. 13,5 литр sütü менен 3-чү туут дейт. Могу? Мына ушул экен. Музоосу жок, Музоосу жок. Багысы канча? 140 мындай. Жергиликтүү уйлар экен, кичине. Телефонду айтыңыз. 0554 04 15 48. 3 баш чала бериңиздер, алам дегендер болсун. Могу канча? 13 литр süt берет экен. Могу кимдики экен уй? Ассаламу алейкум. Келишкен уй экен, Музоосу эркекпи? Эркек музоосу менен экен, мына туугандар. Канча сурап атасыз? 240 миң сом. Канчанчы музоосу? 5-чи туут, мына. Бир тууганыбыз ачыгын айтты, 5-чи туут деп. Мына желиндерин көрүңүздөр. Канча байке? Мына. Музоосу да жакшы экен. Телефон айтасызбы? Айткыңыздар. Айтып қойыңыз. 0556 96 36 07 шалыңыздар. Совхоз Фрунзе,
Studentskiy ayılığı Sokuluk'ta. Safkos Frunze deydi. Жүріңіздер. Қалабы деп тұрам да. Сода болған жерлеріңіз. Мейлі. Сода болып отыр. 110 қылып қойды. Мына ой қанша екен? Сұрайлы. Ой қанша инем? 180. Қандайсың? Денсаулығың жақсы ма істері? 180? Бұл қандай? Боз бұл? Боз, 5 ай. 5 ай. Қаншаншысын туйд? Екінші туыт екен. Сода болды? Oldu. Қаншаға бербедің? 65 euro. 165 бе? 165 мыңға берілбе. Шына шундай. Қаншаға бересің? 175. 175 мың. Онлайн сатабыз бе? Сатарыз. Айтып қой номерің анда. 553. 0553 93 83 28. Денсаулықтары жештері жақсы ма? Бары 100% дейді. Қана? Сода бұзылды. Ойды көрелі. Чыма о. Сұрақ. Мұз олу. Чоң үй екен. Үй қанша екен үй? Мұз олсы менен. Қандайсыз? Денсаулығыңыз жақсы? 260. 260 мың. Olur bu az. Olur bu. Қаншаншы туыт? Ama belki adaş oldu mu? Не? Адашпаңыз. Басы тұрып албай қалды ғой. 360. Ама адашып қалды. Болады да. 360 мың екен, үй чоң екен, бұрок. Еркек пе мұз осы? Еркек 360 мың сом. Телефон айтасыз бе? Yok. Айтпайсың, мақұл. Жаңылбас, жақ, мүдірілбес, тұяқ дейді. Жақсы, қана Монбілят парадасындағы үй бар екен, маған авестің астында. Қана, құнажым бұ? Жүріңіздерші, Монбілят дейді. Тегенші кетеге? Жүріңіздер анда. Достар, туғандар. Оғы, мұны. Таза парада Монбілят дейді. Құнажын, Қанша сұрап атасыз? 9 айлық киндік екен, мұна. Қанша сом сұрап атасыз? 140 мың сом. Арттарынан да көрсетейін, келішкен. Монбілят дейді. Жақсы мал қылам деген бір туғандар болса. 145 мың дейді. Мұндай. Сұрап атады. Содасы бар. Жоғын екен. Көріңіздер, жақында көрсетейін. Телефон айтып қойыңыз. 0558 03 46 16. Мына çalыңыздар. Таза Монбілят дейді. Мына жерде дағы кишилер көп. Мына ойларды қарап атау, алып атау, не қылып атады. Ойлар қаншадан екен мына ойлар? Сіздікі қанша бұл? Келіңіз бір маалымат беріңізші. Ассаламалейкум. Selamünaleyküm. Алейкум ассалам. 185 sura otam. 185? Бойлуу екен, бұл? Өте чоң. Екінші tut. Екінші Dört ay tut. boz. 4 ай боз, екінші тут. 10 litre sütü var. Мына 10 литр сүті бар. Жақсы, біреу екен да. Жеті областқа доставка. Доставка uyuşturasыз бі? Жеті област дейді. Мұндай. Телефонды айтып қоймайсыз бі? 0708 0708 68 68 37 10. 37 10 екен. Çalыңыздар, алам дегендер. Андан кейін ұшылы сіздік екен. Қана көреліші бұл қандай парада? Герефорд деген парада дейді. Боз bu бұл? Boz, уже 7 ay boz. 7 ай боз екен, мына Герефорд. Қанша сұрап атасыз? 230 мың сұрап атамыз. 230 мың. Қанша ай боз дедіңіз? 7 ay boz. 7 ай боз. Қаншаншысын туйды? Bu уже 3-sün tuydu. 3-cü tuğut eкен. Parada uylardan alam degenler bolsa telefon aytıp koyuңuz. 708 0708 09 09 68 76. 68 76. Mına şu nomerge qayırsaňızlar. Moya antetmi kesilip ketkenmi? Ayağı уже özlük oşunday. Özünük uşunday eken, he? Boldu, çalıp qayırsaňızlar bolat. Maqul. Anda daha görsetelim, navestin içine girip жақсы үйлер бар окшойт. Мына сода болуп атат нерде. Кайсы сода болуп атат көрөйлү. Кайсы сода болуп атат? Ассаламу алейкум. Ушулбу? Канчага? 280 миңге. Мына. Сода болуп атат дейт. 280 миң дейт. Уй жакшы экен. Боз окшойт. 280 экен. Чоң. Мынакта болсо текшерип атат. Боз эмеспи деп, боз эмеспи деп шуну текшерет экен ого. Караңыздар, азыр байкеден сурайбыз. Бозбу же кысырбы деп. Азыр салдырып атат кол. Базарда ар дайым жүрөт бул байкебиз, кол салып. Мого, аз. Канчадан буларың? 200 миң сомдон. Мого. Кунажын дейт мынасы.
Ha berki mi? Ha, qunajın ekan. Görünüp turadi hem. Qaysi? Bu qancha? 200 ming. Nomerini aytib qo'y. Anan 0999 menen 33 05 18 deydi. 3 baş var ekan. Çotan boz bu? Kısır ekan. Dungan ulutundagi kişi uşul kol salat kısır çıktı. 280'e satılıptır. Koşmay koydu deydi. Mana. Boz mu ekan? Boz ha? Ha, yaxshi. Mana vrachdağı turar. Kol salat. Ha, qayerda soda oladı? Bizde soda oladı. Soda olgan yerden görseteyim. Qaysini? Ha, bular mı? Birinchi tutqun ajindar ekan de. Bağlarıçı? 175 ming so'mdan. Qancha ay boz? 8 ay. 8 ay. 8 ay boz deydi bunaki. Telefon aytib qo'y telefonda. 58 0558 03 03 46 16. 46 16. Ha. Ha bu jana uy taqadala soda oladi dedi. Ha bu telek mi? Qancha qo'shilib qoldi? 113. Ha. 118 da otatilar o. Mana. Yok vermeydi. 117'ye verim de orada. 117'ga 113 ming bo'ldi. 1000 so'm tushib berem. 1000 so'm tushib beramiz. Bu jana tamer soda oladi. Bu tish bosgan deydi. Uy qartan uy. Ben şunu da al. Özü iştegen 1000 so'm. Ketdik emese tug'anda. Buqalarda da tartib ko'chadi, torpoq degende. Mana tug'anдар ушул жерде 3 uy бар ekan, 3 teң boz ekan. Ушул qancha ay boz эми ayta beriңиz. 7 ay boz. Qanchachысын tuyt? 4-chi tuğut ekan mana. Qancha litr beradi tug'anda? Tug'anda 25 25-27 litr süt beradi ekan. Bazıçı? Üçünü birigip 160'ga optan beresi. Optom düngünü. Her birin 160 ming so'mdan beradi ekan. Bununuz qancha ay boz anda? Şunu da ko'rs. Birdey boz, he? Birdey boz. Hazır sütü var. Hazır 15 litr sütü var ekan mana. Bular qanchachı tuğutlar bayke? 5-chi. 6. Mana 6-chi tuğut. Telefonni kim aytadi? Qana? Aytib qo'yingizlar. Alam degenler bo'lsa. 0709 73 83 deydi. Mana 3 baş. Çalыңızda. Dastavka uyuşturup beresizmi? Maşina tavap beresiz egerde alam dese, alsa maşina tavap beret eken bazardan salıver. Andan keyin mына ушул жерде 3 бар ekan, agala uylar. Bu 3 mü? Ha, bu qancha ay boz? Жақын окшойт а? Жақын уже туйындап қалды. Туйындап калыптыр. Qanchachысын tuyt? 3-chi tuyt. Бағасы 240 ming so'm. Andan keyin bul. Бұл да желін салып туйындап калыптыр. Бұл qanchachысын tuyt? Бұл да üçüncü туй. 3-chi tuyt. Бағасы qancha? 220 ming so'm. Andan keyin бұл екінші tuyt, жаш ekan. Жо'q. Желін салып atadi. 8 aydan o'tdi. Бағасы 240 ming. Telefon nomeri 0508 18 15 18. Xayrlığınızlar. 3 baş. Boz, жақын boz uylar var ekan. Tartib qo'y dedi, tartib. 3 baş. Şul 3 başlı tartib alsa videoni jeng tutaymiz. Qana ayt chekedi. Boz mu bu? 8 ay. 8 ay. Egiz tuyt? Mına xursand qarаңыз. Jil sayın egiz tuyt ekan. Bu qanchanchisini tuyt? 5-chisini to'y. 5-chi tuyt. Бағасы Бағасы 180. 180 ming so'm. Bolchi bol. Al başladı. Bir ayın içinde tuyt et. Qancha litr beradi? Tuğandan 20 garanti. 20 litr süt beradi ekan. Bolchi bol. Bu taza simintal. Simental. 4 ay boz. Job. Javob deydi bozdum. 18-20 store. 18-20 süt var. 4 önenden çıkar. 4 tane çıkar. Бағасы Бағасы 240. 240 ming. Ana bul. Bu qaysi parada? Krasный степной. Qanchachi tut? Bu içinde 4-cüsü. 4-chi tut. Бағасы Бағасы 304 ay boz. 300 ming so'm 4 ay boz. Telefonunu aytib qo'y. O qanchachi tut bu? Bu içinde 3-cüsü. 3-chi tut. 05 qancha? 0550 0550 403 403 024. 024 3 baş. Bunday bo'lgan uylar ekan. Ma'qul. Shu bilan videoni yetaymiz. Sog' salomatda turingizlar. Shu yo'l bo'lsa Soquluq mal bozoridan ko'rdingizlar.